U ovom klipu pričat ćemo o subscribe-ovima ili o pretplatama. Kada odete na moj kanal i kliknete na subscribe i za nekoliko dana ili nedjelju dana odete na ukloni pretplatu, mislim onda da stvarno niste trebali klikati na subscribe, da se toliko mučite da morate kliknuti opet unsubscribe. I molio bi vas onda da ne morate ni klikati subscribe, jer lažna nada za povećavanjem subscribera mi ništa ne znači. Tako isto i hejteri za komentare. Molio bi vas da ne dislajkujete video bez veze, nego napišite u komentare zašto je video loš pa ću ga popraviti, a ne da svaki video dislajkujete bez razloga. U buduće onemogućit ću lajkovanje videa. To je bilo za ovaj klip i nadam se da ćete kada ponovno kliknete na subscribe zauvijek ostati subscribe, a ne za nedjelju dana se makne.